يا ربي قد يا متي هندا سمالين كبنو خنفر مدة يا ربي قاري أركض ريسا نونجهي رمضان نتيني دنديسا نونجهي رمضان نتيني دنديسا نقولي ورا بارا باران ثم أكمل كي رمضانا أركنو نقولي ورا بارا باران ثم أكمل كي رمضانا أركنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hai guys, kami telah kata sini kau ada di dalam Jira Ramadan Karim orang pernah hampir terus lagu di sini na. Video brah, kami Jira video ni yang rencana malu tadi Friday dah rencana insyaallah bulan ni. Arra male Jumat ke Somana male Ramadan nak isa male Ramadan aran dulu. Cuma soalnya boleh opsi namu jero jel kabati fi. Nyatan dalaga yan nagdalago malo tani ulbata naminan do arget tani nanu bayi di tadi waru ulbani male tanamo video agar rumah dawa tadi baru gande sani ulbaciman ulbata na mara ki dalde bidena nyata ma wati bidena nyata tu namagara ara ki dalde sini bidena akhiya nama da agu tadi tani chandu bega agar rumah tu ba gafe sino jette dufte ni ha kami namno ko ni yonam nimbe na ko dita de Ulbani ni betul ni hadawan. Ini juga kebajikan beliau jadi hadawan. Aisyah punya hadawan ni dia awalnya dah nak rumah. Nuordo pada cuma warak Ramadan hari mora benar nak boleh jadi cura. Gift juga berisi guys. Leno. Musuh nyacer di sini tadi. Musuh kalau bola itu, ni Ulbani kamu. Fa, tapi mana kamu jadi tadi? Garu jero jar ke baju baru yang nanti ini kong aman sih kau ini ada niat dawa jadi shoku jera akam jeta harga nama dia dawa yang mau ditumbai ni mau angkat akam gizi aja nih bodol lembe itu baru yang ke baju ini akam Allah assalamualaikum ji assalamualaikum So guys, Ulbani sih buat day, abis isi kau bicara dari isi nyader tak, jadi mata isi itu nyader jauh nukuna tahu, sampai nama lu nyata kebagainya jual jadi nama itu nyata kan ada itu dah. Yo ulbani mungkin tahu tak ada, opsi ni, nyader, apa isi nyader. Amma minta lagi, wo tu malah apa na amalan, wo tu begitu duraci. Aku lihat lupa kan? So guys, lo juga guys, lo juga. Ono dofe, Farida lalisu. Wallah, ni ada. Agak-agak nyetai kamu tu julu cinta itu dulu, mati itu dulu. Tadi. What's up, man? Guys, kita aman terus di meja. أهلا يا جي خيري يا باتي رمضان سخي ساجرتي ملكي خيرين سخنا نملكي Nyaatu kaduba sirritu yoo ilmi oofne dhuguma naa hima garuu unajua namni irra dhaabbata yoo beena akkasimi no hin dhaabbiyyuu اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عنا Ulbata ajaiba dhabeetiin jira. Ulbatni hedduu biyyaa. Annuun hin beeka. So guys, kun mucaani ilaalo so waan miyaallee dhaabanii kennanii fi hin beeku. So kanaafiyyuu ani jechuudha Harargeetti naannoo Harargeetti nyaata dalagamu. So jechuun ani hin beeku yeroo jalqabaatiif har'a dhaabee namni natti mee waan kana nagarsiise dammoo gaafadhee Yaasmiinidha hedduu galatoomi siillee naa gabeettu naantee jirti. Akkasitti ulbata dalageetiin jira miyaa nyaata garaa waan yoo beelee waan hunda nyaata. Bye guys. Wallahi masha Allah. Namni yeroo jalqabaatti wanni ulbata kana miyaa waan dhaabde wallahi hin qabatu. Hin qabatu. Tamu sana itu Swahili. Hedduu miyaa masha Allah dhaabee. Thank you so much. Okay. Dia cakap banyak kerap tu, dia apa dia cakap. Belum baru so miyaa wallee baatin. Nyaata naannoo Harargeetti si dalagee so gammadu qabda. Oh so, maal jennaani? Duraan godhu yaaleetiin akka jennaani naraachi qabatee maasoo dhaqee guys. Hedduu miyaa wala. Harargenya wala. Nyaata naannoo Harargenya wala bakka biratti miyaa haatu. Saniifuu hedduu bareedaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan diteraga kaisani fayyada ai guys bagete naga nganya biasa na tahu Ramadan Karim warna pernah gambar itu bagi guys ini juga na lanjut Bagatti sangae baati jaalatama fi kabajama kanamni waan qabu walii kenne warra hin qabneef kenne jechuun jiraami baati hedduu jaalatama fi baatiin kunini anis baati kana warra kabaju keessa tokko rabbi waan na godheefi alhamdulillah rabbil alamin hedduun gammachuu qaba. So mana yalla ka rabbina raaqee balu isa keessa illee rabbi sana raaqee balu warroonni nama fattani jiraatanii firaanki dalaguudhaanis qaamaanis san argee dhifama san gaafachuu dadhabee jechuun idduun jiraachuu faamaltanii rabbii jedhaati afuun lillaahii rabbii jedhaati biraan adeema anis biraa isaniif deemee jira waan garaa qabu hundayyuu nama hedduu kana mufachiisee jira garuu nam hundaafiyyuu dhifama godheefi jira onneerra maal jennaan qulqulluu ta'eetiin ni jiraami keessa kiyya qulqulleeffadheetiin ji'a tokko jahana soomane rabbi kiyyaas kadhadhee akkasitti dabarsuu waan fedhuuf jechuudha wanni dabartiyyaa dabartee afoon lillaa waliin jedhaa Ramadaan Kariim baga saniin ga'ee warri koomenti jalatti nu warra arraba bareeda fokkataa bareessin gani afoon lillaa baga nu arraba sana baga warri bareeda jiraatu asii wajjin jiraatu afoon lillaa Online malee warri warbeenu qaama waliin uffanne hundinuu wanni miidiyaarra dhimma gaafatu jiru private ilaalee tokko namoota gaafachuu garuu jira guddaa waan asii yoo ta'u asuma naaf halla isin jenna akkasii so akka jenna duuba ulbatti anni abisuudha yaa waan ajaa'iba soomanni seenu jira ulbanne yeroo jalqabaatti bara daleedee hagammaan tanatti hunda daleedee beektu garuu horii jiru akka jaalala banni kola kaayida jechuun maal jedha Akasi, so itu kalau teman Pak itu Mia Wada, thank you so much, my baby, my sweet, my head. Ya Habibti, ya Kalbi. Ya Habibti, ya Kalbi. Ya Ruhi. Ya Ruhi. Ya Hubbak. Ya Hubbi, thank you so much. Kan? Hello Tommy, thank you so much. Asante sana, mau baby yangu. Akasi. So guys, santai. Hai Hubbak. Akasi guys, belum dia jadi. Terus mana dia? Itu boleh jenis segala ini. Agak umat sih, insyaallah. Kemana kesuaan di bunda kita kalau masih di sini, nah. Jadi kita kata kesini orang, insyaallah kasih. Negara nutur ada. We love you guys.